student honors program in timi kha honors program in ti kha enge omzia chiang de win soi fia theng em mi zo tongin honors program chu le kha thiam hau tan kha an khlanga ani le college a khan in soccer khai khel don mi football kha in chai ma team an thadon em kan team kha chabel ball kha kanya ram ti shang chente stage chang state the ram shang chen kan coach kam player kha allow khanga ne kom chu one of the best teams kan don nang ma po hi ran som wang che tiro ani le in school tu na khanin iti thata wangin high school iti thata wangin scholarship te khai dong do nem kha ka school ka division 3 ni wangin athletic scholarship chu an pelawa ma sen academic kan pe a le academic wang kan chadam tamdang me kadam high school iti thale ni mo le khathiam tak khawa itel ve phak te na ni chu tiro lomam hle mai kan lom tak zet zet thade wini zir chawanga hei college te pon wan dol tu ka kan han en hawanga mo college a khanin kan han kalanga chungte po chu kan han en don ni soibel turte ne yem enge helai college kal dan le amo high school zir dan mo india ram ne danglam na india ram ate le khai lo zir to sia henga mo chete han soila sei du tlem ni nem ani le ui te hi ngai do nem kha in samin ang hle mai ya in sal sam song song te ne ni ang lut tuk ui te ne in ang de ole kan channel lo thlir thin tu te zong in zawa in chi baile vek ule ole tu na kan mulai me khi kumin august thla achanga Amosa'n College kalna tur University of Mount St Vincent ania kan muang hian a campus hi azawin amoi mema New York khopuya omsi in hunre le fian real nuam takin an hung veka asira hian kan muang hian Hudson River moi me mai chu luang rui boka achunga hian zirlai ten an omchil ngal veka Amosa'n po kumin august thla chang chuan helai huna hian awin pulut ve to don ani ano pante tata pathian shwai na changin in khel football pet lam angai na ema he college soccer team helama chuan football hi soccer an titlat sia chu wangin soccer team ka soi to me anga kan sha tangin football an ti chu game dang de ania an college soccer team a hia khel tura thlan ani vea tin chu mai ba ka student honors program a hian thlantel tlem te te zinga tel ve hlau mai boka pathian kai shwai na le mal som na a hian kan lom tak zet zeta chu wangin veina hian college history le chanchin shang lam te soi kan tum ani lawa veina pathian shwai na chan zong awanga kan lom awangin ton chuma chuan student honors program chu enge lo ni cha thlan lo ni na tele interview an nei nia kan vakal na te ama Amosa'n tle ma zong an shilfia an soifia na te achangin kan thlir ho chan don nia ole hey boipui hi Amosa'n thil kan zot lok don na naktu ka hianin a college kal na tur University a kan kaldona New York City a ania omna hi chumi huna chuanin hei college enge University honors student honors program a anron thlanga kha boya ka sha thiam chiang lo rewa enge honors program ti kha omzia deu lishim student honors program kha honors program chu le ka thiam hau tan kanya high school GPA sang nei hau te ka kan klan le khatiam ho high school a ti chho mo high school kha kum engza chungen kal kha kumli kan pol engza ho nge kumli 9 to 12 a chuta chuan GPA inti 2 points in score ta tro exam mark ang kha kumli chunge kum khat final year chau high school ti ra changin chanangai he tro helai chu chuan in kumli chunga inti thadana zirin an lo thlang chewa dila khan engza percent ngen la thin an ti tlang pui kha college cultura chuan 5% schools pumpuya kan school pumpui changin khain tamdo lo hle mai a ani le honors program chu enge advantage a thatna deu big lai te omem a har sot ti nami class special class te kada thaya dangla te da hop te ka le class te ka du huna kan kada thaya du huna te amza chu timing thai thlang the
Hi, zo pari lo hong. School bang che zo pari. Asya nuran ho pwini mo. Hi, biscuit ka apa in office a chhuah. Vain chu iron nui lut lautlat. Iu kan interview lo ka. Hey, a college kan na tur kamo. Iu college min kan say ve sak lok la. Oh. Katie, hi. Nan thok don mi. Daran sa tangin thok don. Okay. Kalma don mo. Tirin ay doon, you guys are hungry? You want to eat banana? Okay. Ani le mo baya honor sa chuanin entiunan in subject du in thlang thei ta kati in timing du i thlang thei ti chu subject in ang reng kha tlaya te lom se jing ate om se khata khani du zok in thlang thei ti na Mika priority ka na imitangain. Ani le advanced program zirtur deute honors chuanin nation nge ai nang vek Class sham ka na ibetaw kimani chalak thei turin. Andu sakvek don cheuti na ni chu mom ja chu ani le subject lam nge lak don kha Finance ka zor don. ani le chuanin ani le enge a thatna I na te zon do na khanin I honor student ni kha enge thatna Achat na chu graduate huna kan ka degree a kan honors program student kan iti ka amwa ka do zok chi. lo hlu zok chen ni mo I resume a anzia izia huna khan honor student ni ti khan lo sha chuan in na thona tur te khanin hei chu le khathiam thei ni hi anti na turang ole so bel tur min shel fia tur nei em ka sha thiam lawa nei lem lo mo ani leng college kha khoi lai ta ka nge omiti khan New York City a khan Ka ama Bronx. abula khan in naktu ka kan kal don hei moi lu tuk mania in khel kha kan ve en to ti ro abula khan ing river nge om kha Hudson River la lu tuk kha ma ka dwai zon tong zoi de hle ka ma se kan she thei tur anga ila ifele min shil fia honors student honors program kha ke ni tan chuang kan bang bo lu tuk mo kan she thiam I phur to em college kha kuming zangin kal don kumli a ke ni kha kum thum gan kala in kal ri le mai a tro o ti chuan ani le nge honors program chu thatna dang le ila shat Dang le chu ka senior year a kan professor ka du ka khang thaya le one on one project kan ti dun thai. khai a har don te reng nen tiro professor te mimal anga pakhat to pina han project han ti pui tura han thut pui thei chu in changsang don le mai honors program chu an lo ngai hlu tak tak cheu ni chu tiro college po in college mi shat in di don ti na ni chu amja chu ani le chuan college tan khan enge soccer khel don em Kami ka college ka kelom. chu enge coach na du che ti na nge iva interview ai vatling to ti na nge trial Trial ka ba na ya le. Trial kan ka te cha le coach kan min du. ani le hemi school kal na Fairfield ward a hian I chante lut ve turan amem ishata nang mai chan thari va char jo don ni mo nuang ngo tang tro kal chak tem entinge college in chan don August. khai August mi tur kha tu na itifel to a engtika nge CT I zon chan application hi submit chan nikuma de mo helai su college an zong ma hle tro o amos so yang khan helai a chuang college hi kum khat malama deu tho hian an entran to ni ole baya naktuk honors program kan kal na tur naktuk hi interview mi enge omzia engati an thang to che sen interview le don che interview ti akhan itlin le tlin lolam ni lawin itling vek to akha personally nan hudu che enge an hu huna che khan an final don ani chu naktu ka ni dedi nen kan chwai chenga ipa nen kan chwai chenga pathian za ra dam takin kan kal tura nga ila amun te po kan coverang chu tiroi kal vel te po I college mun ma te po kan tilang vele don ya o ifel le me kan lom kan chuang che a ifela thatta kin zir zel don ya He's in finance, you should ask him then. My Netflix. ole hei tu na hian college hungna chuwa kan khalu chan chani o khi lai ge ta khan ki duty lo oma an strict don khop mai thale mai We're going to the founders for the honors.
ole duty te khan he min han lu tira achung kan han lu ta campus chung chu lo nuam le me ya lo zau boka apa nen voi khat kan vakal to a amo se in khel kan ve na an coach in he an first 11 le an substitute how in khela khana tel tir ve a substitute lama tangin 3-2 in an ne substitute in Amosa'n goal ni la ya thun le nga la engpo ni sela he college a hianin he lu atum felta a hemi ma hian college sang an dil china an dil nem theile a Amosa po hian hun ru ka changa hun riat vela tala dil ni adil na te hian scholarship an ron offer veka lu turin an ron accept veka amaro chu hemi mun hi athlang felta kan ina tangten al helwa darkar khatchau kan omna tanga tlana ni wangle inbul hnai om hi dua chung kwa hi ngai ve thina ti mayang nu le pa bul hnai om hi dua chu wangin he college hi thlang felta ani hey koko like on football ground soccer Soccer field. yes With the view of the river. river bula wen chu khan nuam boka he ni min laka chan nuam moi nge me ma ka thula wa duang in kala theilawa ta hian Amosa'n soccer khel thin do ni college tour an thlang fel to he oi khilai building te khilonga dile oi biak in te oma St. Vincent College ania he Christian College ani wangin biak in ten ni he campus moisia Oh, that's a cute girl. Yeah. moi Might be like special. We can park here too, right? But there's nothing that say I cannot park here. I'm kidding. Don't worry. Parking kan han zong me kan ni Over there? plan phei le de wang he sir lampang po moi phei le mai moi he ro pui tuk Yeah, right? ole sot lai de wa son so parking kan han mu all lo am kan han mu fu lo me ya kan hen in park filanga khukhu lai khwanin Hudson River luilian tak luang rui me ya khukhu New York khopu ya han luang thapur me ni mail za thum som panga la ya thuin ya ti chuan he lui hi lar me ma Hudson River hi film Hollywood movie chamnan te pon lo mang na sa to atak tak be chana siam film saliti kha en kan om photo ka ringa Tom Hanks na pilot ni na khania thona New York ka changa thok chhuak kha boina to wangin airport ta tumlet theisi lo kha khulai luya khwanin atumta pilot thiamna turu me ma hmunom me ni 2016 vel movie khania engpo ni sila tuna chuanin helai hianin hei interview turakal kan nia kan han chawanga enge kan ton don kan en chunjom zel don nia on St. Vincent Convent. Looks like Billy Idol. Yeah, no? Billy Idol? Yeah, You know Billy Idol? I know. No, he doesn't know Billy Idol, guys. Oh, yeah. Pwy biag in of awri. Kwa nuam boka. I'm so good at it, huh? Oh, you are so good at it. Billy Idol. Yeah, amo say Billy Idol lang ngati pa in hey. Tihan hey river sira an building om heng ho khi helai building lian pui hian classroom ania achunga khan biak in te po omani ti chuan an om na tur amo sa te valu na tur hostel te po building shana te khan om zel ani ole hey to na chuan in an hall lampang kan pan chho mek to engen ni don ina min lo welcome dan tu le interview an ti chho dan tu te kan clear zel don nia oi na lutuk wow so an lo chup to sum ta chu baro pui ve ole amo sa po hen in check in fela tuna chuan hey an chhuat te po lo num moi an frame nen painting hlui tak tak nen an college po hi upa ve viau to sang khat zariat somli pasari kumadin chen ni in tuna hian kum za som sari pasari vele ni chhome ka hen chhuat te po hlui nal tun lai moi ang reng tho boxia engkim mai hi interior hi nal ka ti zong takani
ole engpo ni sile hei branch nen mi lo hwa ka breakfast come lunch kan ti ang chi honor student te an lo vo bik le maya ei tur tuin hai tak tak nen mi lo hwa ka ni karil jam vak lo wangin tu na hi chuan coffee chau hi ke in shi dona hei Starbucks coffee ten lo chopa ole thlang lampang kan hoi chinanga enge view te Hudson River te heta tengin langem ti te kan han thli thlai lok don ani khu lo lang moi hle mai ole engpo ni sila tu na chuan min ko khom na room a hei hall a kan han lut khom to a hetlai hian honor student no pang fel le mel tha tak tak fai tak tak te anu le pa te nen hei Amosa'n soyang deuh khan le khathiam ho ti to me la ol samzong in an thu ta thap me ya tu na hian khisoyin an mani welcome na te an han nei chho tan don ani college kalphung tlang pui te an han soi chho don ani And welcome to the University of Mount St. Vincent. I'm the Vice President of Strategic Enrollment and Retention. an thu soi te hi sei lutuk don awang ka kat thina ni This year, 3,500 young men and women will apply and seek acceptance into the university. Good morning, everyone. good morning I love it. I love it. Love it. It is such a pleasure to welcome you here at this beautiful place that I like to call the right place on the river. Not just because we have this gorgeous campus, it's gorgeous, what a beautiful day. We delivered this just for you. Like you saw yesterday was, we were like, we're gonna save up rain for yesterday. We're gonna give you a beautiful ole headline huna mi poi mo ten chi sang sanga welcome speech ten han nei nu in he group selfie kan nei dona han college Instagram mi tur stand up. Parents and guests, stand up. To be a student at Mount St. Vincent and their respective premier programs. Before we get started, if you guys just want to go around and introduce yourselves, your major, what program you're with, and a fun fact about yourself. Whoever wants to go first. Hi, I'm Janelle. I'm a junior nursing major. helai zir lai panga chu te hi honor student ten nia voina hei Amosa'n te ho an ko khom ang khatiang honor student khan nia an ni hian in helai college a an lo ton sha te an experience sang sang ten han share anga tin zir lai lama tangin enge zo na te an langa an chang chun zom bok don ani khai voin chu hei aman la don le mei Amosa'n te tan po bolu tuk lovin engkim voin hian in information tam tak an dong thei don ani na hian interview turin kan kal chhuak don cha ni mo baya 12:15 moi time hi lunch kan nei le na tur mun ani mo lai biak in hi nal to patha kan la lok chhuat te hi nal ka ti hian an biak in hi hemi building lian pui a hian om hala classroom ani a hemi building hi thaman thak don hle a hei engpo ni sele tu na hian a chung lama interview nei tura chho tura nia classroom sang sanga khanin an number pe ka cheu khanin a room number zela khanin dikhan an lu don ani an subject a zirin Amosa'n hi finance major tura nia chu wangin a room tur number te po min pe to a chu lampang chu hei kan han pan pe china dar soyang khan dar som pani le mini som panga interview nei tur ani wangin tu na hian biakin a tong chai hi adua ke ni pon a cha kan ti a hei kan han tong chai don ani hei midang te pon lom ve a tong chai an om ve nual ani ole pathian he na in hlanin lom thu te soin le a interview na tura po thataka ti theinan te kan han deal zawa chuan rei lote helai hmuna thu in hei a chung moi na te kan han thira an biak in hi moi em maya a chung lampang hetlaya biak in lo om thamwan thak pia lama a chung hi moi kan ti em hei a chung te tiang a ceiling zong zong an detail work he aro pui em mai ni oleng po ni sela helai hmuna tang hyang kan han chhuak anga tuna chuan pon lama boruak thiang hnim te dong turin a interview te ala hun lo deuh boka kan han chhuak le phot don ani he a interview thleng chep to fresh air kan han la lok don ani kan chong trai zo cha tuna hianin
share and thi bang anga thamang takin interview face don ani nuam hle mai vein borak chu an campus amoi boka he lekha po zir thato ol he tura ngai la hetiang hun fian real nuam le re moi taka chuan henglai mun tuna building kan hu hi classroom chen khaten nia tin classroom hi hun shanga building shanga aum tho boka tin amosate hostel turan dormitory tur po kha mun chana hemi campus sunga thosi han building shanga ti khan om thwa mai ni ole tuna chuan he an interview me ka pona kan nga ka ti hianin an zawanga holam pangzai kan rel to mai don ani cool longa kal moi me amo set view tur chu moi don le mai okay They're beautiful boots. oh my god by in school tur hin nuam don to ka view te hi Look at the shoes like. anuam don ti tem ha nuam don ti ro ai kan ti zau ta vek tun chan kan hot hei to ni a chhat te chu moi ya ching te chu va up to ve ni chinan teachers te point on soi ang khanin he an college hi moi maya a interior mai ba ka a campus zong nen an van nei don hle mai le khazir thato ol viau tura nga yang You want to go back here to study that? apa point he nuam tilu tuka le khazir turin he college a hang kale le do ne khazir chale do ne an ti fiam thu ve bokani chu ole an college hi kumza somsari pasri lai upani kan ti to kha atira chuan Academy of Mount St Vincent an tia meiche college ani china tin anuwa mi pa te lut ve in College of Mount St Vincent an tilea tin kumin January ni khata chang khan University of Mount St Vincent ti aloni tani he college nuam tak meile thatak meya amo salu theitur hi kan lom me ma ti chuanin akal zel na tur a soccer khel na tur a football khel na tur a tele azirlaya te po thataka ti theinan kan rem chan chuan min lo tong trai pui ve tu le lom thu te po min soi pui turin kan son du chewa ti chuan hei holam pangzai kan han rel chhota a heng building te hi a then hi dormitory ten ni a hostel ang tin eile in ti na mun te tin classroom te khati khan building shang kha a campus chunga hian om cheu mai ni kan hopa kan hu thei te hei kan han tilanga amaro chu awai hi vein chuan kan fangseng don lovani hei campus sunga khan kan tlan zela so yang khanin voina va phong chuak vek theilo mai la kan hu lai building shang te hi classroom mai ba ka dorm te tin indoor lampang infiam na chi shang basketball ti ang chi te football swimming ti ang chi te khatiang shang khania tin outdoor games lampang hetiang soccer te football kan ti American football kan ti ho khachu Hudson River sir cha lama khan ni china kan hu to lama khan an omani ole hei Amosa'n he college adu na pui ber khachu azirna le khami academic scholarship amu thatwangte in khel tura soccer team a alu ve wang te mai ba ka khan kan ina chang hian darkar khatlan chawania kha adu na channia tuna po hian hei chunga kan na tlan zela kan han honga darkar khatle ka in kan thlen thei wangin weekend chol khatianga te ron ho zung adu wang kha ania chu wang chuan he college a thlan na chan pakhat poimo ber chuni lo ma se kan hlat lo hi a thlan na chan pakhat ani ole he campus shula pon lama kan tlan to a he an campus hi so yang khan in hung vek maya a him don le mai le khazirnan po a tha tin fa te po an him dona angai to am don lawa alom am hle ni ole ti han kan han tlan ze le tu na chuan kan in po kan lo thleng le tareng maya kan uite kal san pon min lo lom viau tura ngai la eng pon ni sila veina kan video top thlang min lo thlir sakawang kan lom ma next video again mule thwai don ya voina tan chuan ni man nuam mang cha mu tuile vek phot ule